Pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu. U ovoj epizodi ću vam pokazati kako da skinete VH za CS. Prvo što idete na ovaj link koji će biti u opisu i da kliknite download. Čekajte dok vam se to skine. Kad vam se to skine, to dok vam se skida, vidite da nađete gdje vam je CS. Kod mene ovdje program files. Evo. Pošto ja to već imam, neću ubacivati, ali ću vam pokazati kako se to radi. Uzmite, prebacite ovdje na desktop, onda idete desni klik, extract CS 1.6 wallhack update, to kako god. Kad se to dobijete, ovo vam više ne treba, idete u ovu ikonicu gaziti, idete u ovo, idete u ovo. Sad, ovo dvoje kopirate i prebacite u ovaj folder. U vaš CS. Evo ovako. A ja već imam, tako da neću prebacivati. I to bi bilo to, nadam se da vam je pomoglo i vidimo se u sljedećoj epizodi.